igama lami nguSibusiso wakwaPehlali kaMdluli, ngihlala eRamkgeletsane. Ngize la kwathi because nginkinga yakagogo wami nomkhulu la ngihlala nabo eMatlerekeni. Basiholela imali eFoster bahlukumeza from 2012. Bekungcono ngoba ngisemntwana bengakaboni, but ukuthi mangifika abantwana bakamamkhulu yonke into yashintsha. Ugogo bekayenza yonke into nami. Esithubeni wangishintshela wangibuza ngomthakathi, washo ngithakatha abantwana bakhe ukuthi bangamenzeli next, and ukuthi imithi leyo bengimfundisa nguye yokulapha ngiye ngiyazi, and angiyazi imithi edip, ngiyazi lokho nalokho nguye bangangifundisa lezo zinto. Ngikhule ngingananix esikoleni, uya ngey'cathulo zakudala, ihempe lakudala, unyaka makucela uqeda ngehempe eliyi-1 nebhruku eliyi-1. Umntwana sekhaya kuyinkinga, uyahola imali le eFoster. Imali le eFoster bakayihola, kunemali bekumele ayibeke every month, akayibeki. Uyayidla, ubakasapota umntwana wakhe waka-1999, wakamsapota ngayo. Umntwana lo uney'mpahla, ma ungayalahla la khona uyadla uney'mpahla, thina asinanix. Ma unginisona anginafokolo, ngiy'mpahla engizimbathayo into eyi-1 right through. Umntwana sekhaya umngcono ngoba ama-families yiwa amnceda wami ngezimpahla. Ubaba ukhona but ubaba akasebenzi, umuntu wakhanga. Ma ngakatholi umuntu wambiza ukuthi izowakha, ayikho imali. So imali uyidlile iminyaka kumanje, sikhambe from December, January, from until now ngo-October uyayidla imali leyo. Basho uyakha le kwakhe, wakhile thola ukuthi afaka amaglasi namazenke, wakhile ngemali lomntwana. Ngimncingisise ukuthi ngiphi imali leyo sikwazi ukuqhuba impilo ngapho. Yabona ukuthi ubaba usebenza athi khambani, ngithi noma nikhamba ngitshela ukuthi ngiyakhamba, nivele ngathwala umthwalo. Ungatshela umuntu ukuthi uyahamba akuqoshe nasebusuku akuvuze ngomthakathi. Inzima impilo, ungasho nomama hayi akusanampilo nje. Umuntu uzwe ubuhlungu ngoba basiqoshe ebusuku ngo-12 ungazi ukuthi uzoya kabani. Mawuthi makangena endlini ulala endlini uyokubasa khona umlilo, ungenampahla, ungenalo ukuthi uyinhlekise emzini, akafuni uye ndawo, ufuna uhleli naye. Ma ungaphuma yena next door basho ya bakufundisa ukuthakathi ngane. Bangifundisa ukuthakathi kanjani ngoba akunamithi ngale kingena khona. Basho ya bayakufundisa ukuthakathi. Ma izinto zami uhlangahlangana ngithi hayi kamera ngifuna ubaba ke ngoba akangichaziseli ngalutho. Ma uthi basho yenza so akafuni, yenza so akafuni. Ma ufuna ubaba uyaqala uyathukana, ya umntwana wami wafa ngenxa yakho, ya wambulala babakho. Ma ngibuza ukuthi umbulele wangamophisanga, akangiphenduli. Manje jikize ngina ukuthi sekuyiphutha lami ukuthi mama washona. Angisazi le nkinga ngifuna ukuthi alethe imali le ayidlile yonke leminyaka, ngiphume kuye aphume kimi. Ngihlalele ngumntwana sekhaya ngibona uplan yena makalethe imali le from ayidla from 2012. Isihlupheka singananix, esikoleni bafihla ukudla. Inyanga iphelile but abantu bafihla ukudla ekamereni. Ma kumele nidle kumele ngicele, ngikhule ngicela ipapa emzini. Basho hayi limothekile, ngithi hayi ngiyaligeza ngizodla silonke ngidlile. Uyisona uhamba uyophanda, ma ubuya nokudla bathi ngeke ungene nokudla emzini wami bese mina ngingakudla. Ethi ukudla lokho sidle. Ngile kabuhlungu. Bathi ya umama kufa yinja, nawe uzofa uyinja ungenalutho empilweni. But ngapho uhola imali eFoster unikeza umntwana wakhe. And enkwatise kuyo ukuthi athi mina no-Antwami Mwenyanga siyamthakatha, sizakwakhe usuzilahlela izinto. U-Antwami Mwenyanga akamazi, abantu bakamdluli akabazi. Inkwatise kuyo leyo ngokuthi ngimophise, but uthola ukuthi u-Antwami akekho lapho, akamazi. But uthi ngiyamthakatha, ngifuna ukutshela kahle ukuthi ngimthakatha ngani ngoba imithi le ngiyazi ngayifundiswa nguye. Bayifundisa nguye imithi leyo. Esikhulu sekabuhlungu, basithuka. Umuntu ashaya umntwana omncane, umntwana ona-13 amshayise ngekodwa ngehloko, amshayise athi awuzwi ifa nje. Mama khufilo zongitefela. Mama mashona 2012, wakosta ukuthi ngikhulisa umntwana from 2012 yina 7. Bathi ya ukakile umntwana kini, ukuthi uzoshintsha ubani? Ushintsha ubani nomntwana lo? Mina nginamntwana omncane. Nanga akhamba ayohlala la ahlala khona abuye ngo-5. Mina mangina 9 ngisengazi ukuthi kunoshukela we-12 rand emakhuleni.
bathi uma ucela imali noma ubani nathi mali uma ucela i-2 rand ngiyagoleka nje uyabala ukuthi ungathenga nalokhu ngani imali ungenani uhamba ucela emzini ukuthi ngithi uthando lomndeni angilazi makumali mama omkhulu yena bangithembisa ukungithengela impahla bangijikele esithubeni ngathi angithi unobabakhe makhamba ayofuna ubabakhe mina ngeke ngisupport ivesandleni. Okay, akhe ngikubuze uneminyaka engaki? 18 years. And then wenzani ngalesi sikhathi? Angenzi lutho, ngizicopela amathini namabhodlela nokuthanyela emzini. Nomuntu mangathi ngiwashela impahla la imali ngiyawasha. Umntwana ekheni uneminyaka engaki? Na 14 years. Oh, okay. So la ku Identical Force ufuna sihelebhe njani? Ngifuna mangangisiza ukuthi ngikwazi ukusinikeza lelo khadi asinike nemali leyo yena asitshela ukuthi uyayibeka iminyaka le yonke sikwazi ukusiphilisa ngayo. Yeah, masingathi sifika kugogo asitshela ukuthi imali beniphila ngani sonke lesikhathi until njengoba ngikuzwe uthi nikhambe unyaka opheleleko atsho ukuthi no nina bengicabanga ukuthi benidla yonke leminyaka. Angeke angitshele lokho ngoba ukudla bakuthemba ngathenga i-50 nephaka namathunjana ayi-10 kumele aqede inyanga amathunjana labayi-10 angithukisa ngabo mashonisa abaningi. Omunye wangilanda washo ngithi la kwami la awuphuma ungakangimezi imali la mashona ushaya ugogo wakho uthatha imali ngathi ngimshaya ngithatha imali ngangabi nempahla. Okay, siyakuzwa. Mamshabango simbawela umbereko isokana nani lithi alibereki litopa amathini ungathanda uphawula uthini? Sizoxoxa bazokuxoxisa makuphela le program yethu nathi sokubona ukuthi siya njani kugogo sokuzwa ihlangothi lakagogo. Ya ngoba asifuni ukujaja usikhulumela lapho ihlangothi sokufika le gogo asitshela okhunye okuthusako. Vele yena ulungile ngithi amahloni abantu uhamba atshela abantu mawungamazi uzomthemba ukuthi hayi usolo umuntu